Služba urologije u operacionom bloku Opšte bolnice Šabac dobila je novu opremu zahvaljujući sredstvima Ministarstva zdravlja Republike Srbije u iznosu od 615.000 dinara. Radi se o najnovijoj generaciji ureterorenoskopa koji služi za minimalno invazivne procedure u urologiji. To će znatno poboljšati rad inače odlične službe urologije Opšte bolnice Šabac i unaprediti kvalitet u pružanju zdravstvenih usluga našim zdravstvenim osiguranicima. Novo nabavljeni savremeni aparat, takozvani ureterorenoskop, namenjen je za dezintegraciju, odnosno lupanje kamena u mokraćnom kanalu. Ja bi u svoje ime i ime službe urologije hteo da se zahvalim direktoru Popoviću, menadžmentu Opšte bolnice Šabac, a prvenstveno Ministarstvu zdravlja na nabavci ovog savremenog aparata ureterorenoskopa koji će značajno unaprediti i podići nivo rada u službi urologije, a samim tim poboljšati, omogućiti efikasnije medicinske usluge naših pacijenata. Nabavkom ovog aparata, kako kažu zaposleni u Opštoj bolnici Šabac, smanjit će se vreme zakazivanja pacijenata u tercijalnim ustanovama, kao i vreme pripreme za minimalno invazivni zahvat, što je ujedno i cilj Ministarstva zdravlja Republike Srbije.